tager tilflugt til Buddha, Dharma og Sangha, indtil jeg når oplysningen. Ved fortjenesten af min gavnlighed og så videre, må Buddha-tilstanden virkelig gøres til gavn for alle levende væsener. Welcome. We have been recitating refuge prayer. I don't know if I say exactly prayer. It's kind of more expressing fully faith, devotion to Buddha, Dharma, Sangha, until I achieve the enlightenment. Så vi har reciteret tilflugtsbønnen, og Rinpoche mener ikke, at betegnelsen bøn måske er helt rammende, fordi det vi har gjort, det er, at vi har udtrykt vores fulde tillid og hengivenhed til Buddha, Dharma og Sangha, og udtrykt ønske om, at vi gerne vil følge den her vej, indtil vi når oplysningen. Then one might think, okay, what about when I die, I'm gone? How I can say, until I achieve the enlightenment? Ja. Så kan være, at der er nogen, der sidder og tænker, nå, men hvad så, når jeg dør? Hvordan kan jeg, hvad nu, hvis ikke jeg når oplysningen i det her liv? Hvad sker der så, når jeg dør? So, achieve the enlightenment is not the body level, it's the more inner level. Så det er ikke på det kropslige niveau, at man når oplysningen. Det er mere på det indre niveau. Then consciousness continue life after life. Og vores bevidsthed, den fortsætter liv efter liv. As a consciousness continue life after life, then paying the faith, devotion to Buddha, Dharma, Sangha, these patterns lay on the consciousness. Ja. Så når vi tager tilflugt til Buddha, Dharma og Sangha, så ligger det mønster, den tankegang, den ligger i vores, som et lag i vores bevidsthed. Then it can be due to the next life, the physical level. These patterns are laying on the conscious level or unconscious level. There are two levels. Ja. Så i næste liv, så vil
de her mønstre, de vil ligge i vores bevidsthed, enten i det bevidste, i den, hvad skal man sige, den bevidste del af sindet, eller i det ubevidste del af sindet. The patterns which lay on the unconscious level, for example, it can be one being or one human being next life, and born in the area there's no dharma, no religion, nothing. Ja. Så hvis de her mønstre eller det lag i bevidstheden, det ligger på det ubevidste plan, så kan det være, at man bliver født et sted i verden, hvor ikke der er nogen dharma, hvor ikke der er nogen religion osv. Then happen to see some kind of statue or figure which has a connection to the Dharma. Og så kan det være, at det sker det, at man ser en statue eller noget andet, som har forbindelse med Dharma. So then that kind of more the way of awakening of unconscious pattern. First step might be some kind of interest. Ja. Og det kan være, at det vækker de her bevidsthedsmæssige mønstre, og måske så skaber den første lille interesse for Dharma. Mm-hmm. Then, as the interest will lead to wish to know what that figure symbolizes, or what that means, that figure, and where, and it's kind of more. Ja, så kan det være, at det lille frø af interesse, det udvikler sig og vokser, så man får lyst til at vide noget mere om den statue eller den figur, man ser. Man får lyst til at finde ud af, hvor stammer det egentlig fra, hvad handler det her om, osv. So, what is awakening? The interest is due to those patterns. Ja. Så det, der vækker den interesse, det skyldes, at vi har de mønstre. Mm. So this way, these patterns repeat and repeat life after life, consciously or unconsciously, it go on. Og de mønstre, de fortsætter liv efter liv, enten på det bevidste eller på det ubevidste plan, og de gentager sig. It's the same as a selfish ego, and it continues life after life, always me. Ligesom det selviske ego, det fortsætter også liv efter liv, og siger mig. So, then why not Buddha? Så i stedet så kunne vi godt sige Buddha. Within this lifetime, with us, everything what we have connected is not always something we have a plan to do that. Sometimes it happens. Alle de ting, vi kommer i forbindelse med i det her liv, det er ikke alt sammen noget, vi har planlagt. Nogle gange er det bare noget, der sker. Mm-hmm. So this way, we talk about karmic patterns. Så på den måde, der taler vi om karmiske mønstre. So karmic patterns, which is a kind of more in connection with some quality of Dharma karmic patterns and non-Dharma karmic patterns, there are two fields. Så der er to slags karmiske mønstre. Nogle af dem, de
har forbindelse til Dharmaen, og nogle af dem har ikke. So then for us it is quite clear that non-dharmic patterns are very much weakening. For os er det ret indlysende for os, at vores ikke-dharmiske mønstre, de er aktive. What I'm talking about, paying the refuge until I achieve the enlightenment, is not based on this physical life. It's more consciousness continuation. Så når vi taler om, når vi bruger udtrykket indtil jeg når oplysningen, så begrænser det sig ikke til det niveau, vi er på nu, altså det her liv med denne krop, men det handler mere om det bevidsthedsmæssige niveau. So, due to some awakening of good karmic patterns, that makes us to meet here, talk about Dharma. Ja. Så fordi vores gode karmiske mønstre er vagt, så er vi kommet her for at mødes og tale om Dharma. Otherwise, we have right now good chance to participate in a fældepark. Hvis ikke det var sådan, så er vi ret nede i fældeparken alle sammen. And talk about the politics and the parties and all this, listen all these things. Og tale om politik og politiske partier og lytte til taler og diskutere og så videre. Why you come here? It's not just your interest. There's something much more deeper. Så grund til at I kommer her, det er ikke bare sådan almindelig interesse. Der ligger noget dybere til grund for det. Otherwise, it's a beautiful sun shining, and you can take a food packet and some bottle of beer, and you can have good entertainment. Ja. Fordi det er jo rigtig dejligt vejr, så I kunne også have lavet en madbakke og købt nogle øl og gå ud og hygge jer. So there's something little beyond that is connected. You choose to come here. Så der er en speciel grund til, at jeg har valgt at komme her. So that's that connection is some kind of wish or longing to find the part or find something to give the inner peace. Ja. Så det, der ligger til grund for, at jeg er kommet her, det er en slags længsel eller et ønske om at finde en vej, at finde noget, der kan give indre ro. So, inner peace is individual. One has to create. It's not something like I can give you inner peace. No. Indre ro, det er noget, som vi selv må skabe. Rinpoche kan ikke give os indre ro. So, then inner peace. So, mainly is very much connected to understanding as oneself don't want to have the suffering, and others also don't want to have the suffering. Så indre ro, det er nært forbundet med en forståelse af, at ligesom man ikke selv ønsker at opleve lidelse, så gør andre det heller ikke. So, then, do I want to be free from the suffering? Mentally, yes, I want to be free from the suffering.
Vi ønsker alle sammen at være fri for mental lidelse. Then, other sentient beings, not only human beings, animals, they also have the longing for the peace and don't want to suffer. Og andre levende væsener, også dyr, de ønsker også at leve i fred, og de ønsker heller ikke at lide, heller ikke mentalt. So, when we need to understand that, of course, I cannot prevent your suffering, but still I can have good motivation in connection with my best wishes, and any sentient beings will be free from the suffering and find the harmony. Så Rinpoche kan ikke forhindre os i at opleve lidelse, men han kan have en motivation og et ønske om, at vi må blive fri, at vi må blive befriet for lidelse, både os mennesker og dyrene, og finde en større fred. So, suffering or peace or harmony is very much connected to our mental level. Så lidelse og oplevelse af harmoni, det hænger meget nært sammen med vores mentale niveau. I can make clear, if I ask you, how much uncomfortable with the physical level, how much is uncomfortable with the mental level. Så det bliver ret klart for os, hvis nu Rinpoche spørger os, hvor stor en del af vores lidelse er forbundet med vores fysiske plan, og hvor stor en del af vores lidelse er forbundet med vores mentale plan. How much pain you experience with the physically, and how much pain you experience with mentally. Hvor stor en lidelse har du på det fysiske, i din fysiske krop, og hvor stor en lidelse har du på det mentale plan? Do you say, hurt? For eksempel hvis du siger, at man føler sig såret. Nobody put the knife into you. Then where is it? Ja, der er ikke nogen, der har stukket en kniv i dig, så hvor er følelsen af sårighed henne? So, this mental level. Det er på det mentale niveau. Unhappiness is also very much on a mental level. It's not 100% physical level. There can be some process connected to the physically. Når vi føler os ulykkelige, så er det også på det mentale plan. Altså, der kan også være nogle fysiske processer, som forbinder sig med det, og som gør, at vi føler os ulykkelige. Men det er primært på det mentale plan, at vi føler os ulykkelige. Then a way to develop love and compassion is as we are interconnected. Me and other living beings are interconnected. Vi er alle sammen, alle os levende væsener, vi er gensidigt forbundne. So, now I say, in connection with this first test, for to develop love and compassion, if you put one big diamond in front of you, and then you practice love and compassion. Right? I didn't get it, sorry. No, example. I'm talking about you practice love and compassion, you need to have the focus. Okay, ja. Hvis man gerne vil praktisere kærlighed og medfølelse, så er man nødt til at have et fokus. So then to have one big diamond,
then just focus to the just material diamond value. Okay. Så hvis man forestiller sig, at ens fokus det er en meget værdifuld diamant, og så fokuserer man så på dens materielle værdi. To see the material value, can it help to develop the love and compassion, or it helps to develop more desire and attachment? Ja, så nu forstår jeg. Så den diamant, vil den kunne, den værdifulde diamant, vil den kunne hjælpe en med at udvikle kærlighed og medfølelse, eller vil den i stedet bare hjælpe en med at udvikle sit begær og sin klynge? Quite clear, isn't it? Det er ret lige til. So, therefore, sentient beings are focused towards other sentient beings, me and other. Then try to develop all the best wishes and they're free from the suffering and this kind of really, really deep wishes. So that time is the, it makes to develop at least step by step your love, compassion, feelings. Ja. Så det nytter ikke noget med den her diamant i den her forbindelse, så i stedet for så fokuserer vi på andre levende væsener og på os selv, og øver os i sådan gradvist at udvikle kærlighed og medfølelse. So, by doing that, it's not that another person is developing the love and compassion. It's your practicing love and compassion is developing. Så når vi gør det, så er det ikke sådan, at den anden person udvikler kærlighed og medfølelse. Det er en selv, der udvikler kærlighed og medfølelse. Then, my love and compassion, developing my love and compassion for the other beings, what kind of result do I achieve? Så når man udvikler kærlighed og medfølelse med andre væsener, hvilket resultat opnår man så? I will achieve the result is destructive mental factors cannot dominate. Det resultat, man vil opleve, det er, at destruktive mentale faktorer, de kan ikke dominere en. So, my best wish for you and hate does not go together. Så man kan ikke samtidig have, eller det kan ikke samtidig have gode ønsker i forhold til os, og samtidig sidde og hade os. Det passer ikke sammen. So, that means practicing step by step, focusing to the all sentient being and have good wishes, and that result, what I achieve is my dislike or my hate or my anger, they cannot rule my mind. Those mental factors cannot rule. Så hvis man øver sig på den måde gradvist udvikler kærlighed og medfølelse med andre væsener, så sker der det, at ens vrede og andre destruktive mentale mønstre, de mister kraften, de kan ikke reagere med en. I look at when there's kind of conflict and war and fight and all this going on. On the physical level, we see it's quite heavy. But it has been caused by mental. Ja. Så Rinpoche siger sådan på det, at når der foregår krig og konflikter rundt omkring i verden,
Så selvfølgelig på det fysiske plan, det foregår, men det er skabt af vores sind, det er skabt på det mentale plan. Yes. So there one can also have some kind of connecting compassion feelings. Ja, så når, i sådan nogle situationer, så kan man også tænke på de mennesker med medfølelse. Because their mental space is dominated by the hate, aggression, and is not any kind of pleasant mental factors. Og det er fordi deres sind det er domineret af had og aggression. De har det ikke særligt, altså deres sind er ikke i nogen behagelig tilstand. Mm. It's okay to have the little worry and fear, that's okay. Do not have the aggression and hate. Det er okay at have lidt bekymring og lidt angst og så videre, men prøv at undgå at have aggression og had. Mm. So, worry a little bit more, okay. Good entertaining. Bekymringer, det kan være god underholdning. So therefore, to seeing the other sentient being, to feel, oh, it's so valuable for to practice and for to develop my love and compassion. Ja. Så kan man forholde sig på den måde til andre mennesker, man tænker, at de er så værdifulde, fordi det er på grund af dem, der kan udvikle kærlighed og medfølelse. Mm-hmm. Sometimes when you see other person or other see their kind of some suffering, then you feel pity for that person. Nogle gange, når vi ser andre lidere, så føler vi medlidenhed med de personer. But behind that pityness, there's something a little more deep. Men bag ved den medlidenhed, der er der noget, der stikker dybere. Mm-hmm. The deepness is there's a wish that person will overcome that kind of sickness or difficulties. Yeah. That wish is behind. Therefore, not directly connected to the compassion elements, but pity feeling that also some connected to compassion. Ja. Så ned under medlidenheden, der ligger ønske om, at må den person blive befriet fra sin smerte eller sin lidelse. Og det medlidenhed og medfølelse er ikke helt det samme, men det er i familie med hinanden. Then the difference is you feel pity based on my friend, my family, it's my. Then you're holding on. That makes a difference. Yeah. Feel pity without holding on and with holding on. That's too different. Ja. Så der er to slags medlidenhed. Der er den medlidenhed, der opstår i relation til ens nærmeste, og den opstår, fordi man klynger sig til dem. Og så er der den medlidenhed, der opstår i relation til andre væsener. Der klynger man sig ikke til dem. So, the quality
is say my, when you add the my, then the pity feeling quality is very much connected to the selfish ego. Så det øjeblik, man taler om det som mine, altså mine kære, mine børn, min mand, min kone osv., så forbinder følelserne så meget med en selfish ego. Then selfish ego is not only me, my, we, our, you connect to much more broader. Ja. Og selviske ego, det er ikke bare mig og min og mit, men det er også os og vores og ja, os og vores. Then our level of say us, we, danskere. Ja. Vi har for eksempel at sige os danskere, ja. So kind of more identity add. Ja, så vi tilføjer identitet. Then okay. Anyhow, to develop love and compassion is focus does not fit with material value. It's to be living being value. Så for at udvikle kærlighed og medfølelse, det kan vi ikke gøre i relation til materielle værdier, men kun i relation til andre væsener. Then, how we can benefit others? Så er spørgsmålet så, hvordan vi kan gavne andre. That different kind of benefiting others based on some material, based on mental, based on advising and guiding. There's so many. Der er rigtig mange niveauer, man kan gøre det på. Det kan være på det materielle niveau, det kan også være ved at give gode råd, eller ved at guide folk. Der er rigtig mange områder, man kan gøre det på. Then, the best benefiting one keeps more space in the mental space. Den bedste måde, det er, at man, hvad skal man sige, at man har rummelighed. Man har rummelighed i sig selv. Then there will be less irritation. Ja, så vil der være mindre irritation. As a less irritation, then there will be not so much reaction of the irritation. Ja. Og hvis ikke man har så meget irritation, så vil man heller ikke reagere irriteret. So, as one does not react with the irritation, then one doesn't disturb the other sentient being. Og når ikke man reagerer med så meget irritation, så forstyrrer man heller ikke de andre. So, it's not up to other, it's up to us to have the mental space. Ja. Så det er ikke op til de andre, det er op til os selv at have mental rummelighed. For to develop mental space, of course, we are interconnected. Ja, at vi kan udvikle mental rummelighed, fordi vi er indbyrdes forbundne. How can we develop love and compassion by having no other living beings on the earth?
Hvordan skulle vi kunne udvikle kærlighed og medfølelse, hvis ikke der var nogle andre levende væsener på jorden? Can you do that? Vi kunne gøre det. That's very special. Nå, det er meget specielt. So, I used to say we need each other on many different levels. To practice love and compassion, we really need each other. It's not only me. Vi har brug for hinanden på mange forskellige niveauer, og hvis vi vil, også hvis vi vil praktisere kærlighed og medfølelse, fordi det er ikke bare mig. Mm. So, even the human society, you can say, isn't that clear? We influence each other. Så vi kan bare kigge på det, vores samfund her. Det er ikke klart nok, at vi har indflydelse på hinanden. What do you say? Jo. Then, what's the best influence each other? Ja. Hvad er så den bedste måde at have indflydelse på hinanden på? Inspirere. Huh? Inspire. Who? Each other. Each other. Inspire each other. Others is important or one is important. Okay, altså de andre eller en selv, der er vigtigt her. Yeah, that's good to talk. Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på. So, for to develop it, practice, develop the part of love and compassion, one doesn't have to be so naive. Så for at praktisere og følge den vej, der består i kærlighed og medfølelse, så man behøver ikke være naiv for at gøre det. So, developing generosity, for example. For eksempel, når man udvikler gavmildhed. Do we need other sentient beings or not? Har vi så brug for andre levende væsener eller hvad? When you don't see the suffering, can you develop love, compassion? Kan vi udvikle kærlighed og medfølelse, hvis ikke vi ser, at der er nogen, der lider? That's key point. Det er omdrejningspunktet. Seeing the people are suffering and the people are so negative attitude or very disharmonic attitude, all those what we take as a negative reality is the field of compassion. Så når vi ser andre menneskers negative attitude og så videre, så er det i virkeligheden grund for os til at have medfølelse med dem. By seeing that, by facing that, I cannot help other one develop the love and compassion, but I can be more stay calm and look as a samsaric drama, not take it too heavy. Ja. Så når jeg ser det, så kan jeg ikke, jeg kan ikke få den anden til at udvikle kærlighed og medfølelse, men jeg kan gøre det selv, og så kan jeg bevare roen, og så bare se det som sådan et samsarisk drama. So, it's clear we know that. Buddha and Jesus, they are so
very, very highly respected. I mean, Dalai Lama also highly respected. Ja. Både Buddha, Jesus og Dalai Lama er højt respekteret. So why they are respected? Because mental space and the quality of wisdom and quality of love and compassion. De er højt, They're stable. ja, de er højt respekteret, fordi deres mentale rummelighed, deres kærlighed og medfølelse er så stabil, deres visdom. Mm-hmm. So then, why not one of us? Så hvorfor skulle vi ikke også kunne gøre det samme? In Denmark, I had a lot of steer. What to steer? Control. Okay, der bliver sagt talt meget om at styre her i Danmark. Hvad er det, der skal styres? Har du styr på den? Har du styr på det? Har du styr på din sind? Har du styr på din sind? Har du styr på din sind? If you want to control, then control not only the material work, we also have to have the controlling ability to our mental factors. Så det er ikke kun på det materielle plan, vi har brug for at have styr på tingene. Vi har det i endnu højere grad i relation til vores mentale faktorer. So anyhow, then we like to have some exercises, right? Vi vil gerne have nogle øvelser. Oh. Then the exercise is one thing is visualizing, another thing is clear seeing. En ting er en sådan helt klar erkendelse eller indsigt. I see my destructive thoughts create my unpleasant attitude. Ja. Så en ting er den indsigt, der består i, at man erkender, man forstår, at det er ens ubehagelige tanker og følelser osv., at de skaber en negativ attitude eller opførsel. So when I see another person, so kind of more appearance of aggressive person, that person's aggression mental factors are controlling. Så når jeg ser en anden person opføre sig aggressivt, så kan jeg også forstå, at jamen, det er fordi den person kontrolleres af sine aggressive emotioner. So, if you look at that way, you separate person and aggressive mental factors. Ja. Så hvis du ser på det på den måde, så kan du skille personen fra sine aggressive mentale mønstre, tilstand. Then you can feel a little sorry because that person's attitude is ruled by aggressive mental factors. Og så kan du have lidt medfølelse med den person, fordi du forstår, at vedkommendes opførsel jo er styret af vedkommendes mentale faktorer, af vedkommendes aggressivitet. So, then there's no space to blame the person. Og så er der ikke rum også til eller grund til også at bebrejde den person. More space for to feel sorry for that person. Ja, men mere rum til at føle medfølelse med den person. So that's more
deeper way of if we look, that's the truth I was expressing. Ja. Så det er en dybere sandhed, som vi prøver at undersøge her. So that also one can use in a meditation exercise. Det kan man også bruge i meditationsøvelsen. Seeing a person using the aggressive attitude. Ja. Man kan forestille sig en person, der viser sin aggressivitet. Okay. Then that attitude connect to person's thoughts or not created by person's thoughts. Så kan man sige, okay, jamen den persons aggressive opførsel, den står i forbindelse med personens tanker. That thought is negative thoughts or is a positive thought. Og de tanker, det er positive eller negative tanker. Then when you see that negative thoughts, so negative thoughts affecting or ruling our person's verbal and physical attitude. Og så kan man se, at okay, jamen det er personens tanker, der styrer vedkommendes verbale eller fysiske opførsel. So this way, these methods is very, very directly developing love and compassion steps. Ja, og de metoder kan man så bruge til gradvist at udvikle sin kærlighed og medfølelse. And our own inner peace. Og vores egen indre. We can keep dialogue. I can understand even you say in Danish. Come on. Yeah. Sometimes, well, at least I experience, if you have these negative thoughts or you get irritated or even a little bit aggressive towards others, I normally doesn't realize it until afterwards. So I guess my thought is that, you know, I would like to discover it maybe a little bit before, or be more able to be present. So that I'm more creating an open space for others as well. So I can't quite formulate my question, but it's just a thought that I have, because normally I don't realize this negative space that I'm creating until afterwards. Yes. One can prepare something. Altså spørgsmålet var, så vidt jeg forstod, hvad man kan gøre for at blive lidt mere opmærksom på sin negative mentale indstilling, mens den foregår, fordi ofte er vi først opmærksom på det bagefter. Og så siger Rinpoche, at der er en måde, vi kan forberede os på det på. Ja. Then we have so many differences, outer and inner mental factors, differences. Vi har forskelligheder på rigtig mange planer, både på det ydre, men også på det indre i form af mental forskel. Then one says, yes, I know, due to those differences, the reaction also be different. Og så kan man sige, okay, ja, men jeg forstår, at på grund af de forskelle, så reagerer vi også forskelligt. So put it into, yes, I know, beforehand. Yeah. Then there will be no shock
Så kan vi tune ind på, altså før foregribe, ved at tune ind på den indstilling og sige til os selv, okay, jeg ved, at vi er forskellige, og så kan man forberede sig på chokket. Ja. Can I say it in Danish? Dansk, ja. Nogle gange, når nogen er meget negativ med meget kritik, så kan jeg mærke, at jeg får frygt. Fordi jeg har så stor brug for, at det går godt. Og det kan jeg jo ikke. Altså, fordi jeg bliver bange, kan jeg ikke få det til at blive godt. Yeah. Sometimes when other persons are very critical or negative, she experiences fear. And it's because she really wants things to go well, but when other persons are very critical, things do not go well. So what to do? And because of the fear. Because of the fear, yeah. Yeah. Close Yeah. me, and Yeah. I get close. Yeah. Because of fear, then she cannot really make things go well. And what to do? Yeah. Better to kill the others. Slå de andre ihjel. Hindrances is inner hindrances, outer hindrances. There are two different hindrances. Der er to slags forhindringer, ydre og indre. Others are blocking. They don't see they are blocking. They think they are right. Når andre blokerer, så forstår de ikke, at de blokerer. De tror, de har ret. And then they will stay with very stubborn because they don't see wrong. Og de vil stadig holde på deres, fordi de ser ikke, at det er forkert. And then you don't have to enter the fear. Men du behøver ikke at blive angst eller frygtsom på grund af det. Just give a little time. Giv det lidt tid. Try to chew it. Jeg forsøger at tygge lidt på det. When you give that time, then you come to kind of more deeper connecting thoughts come up. Når du giver det lidt tid, så kommer der ofte nogle tanker op fra et dybere lag. Mostly, disturbing thoughts is mostly connected to the more surface attitude or surface language, and they connect. But on the deeper level, there is maybe exactly same goal, but the way expressing can be very different. Så forstyrrende tanker og opførsel, det er ofte noget, der foregår på sådan en overfladisk plan. Nedenunder, så har man måske de samme mål og de samme ønsker, men man udtrykker det bare forskelligt og ser vejen til at realisere det fra forskellige aspekter. So even I say in the Tibetan Buddhist, there are 4 different traditions. Ja. Også for eksempel i den tibetanske buddhisme, der er 4 forskellige store traditioner. Then 4 different traditions practicing 4 different ways. Og de 4 traditioner, de praktiserer på 4 forskellige måder. And connecting to the founder of this lama and that lama, and they are totally different looking. Ja, de hvad skal man sige, har forskellige lamaer som deres, som de betragter som grundlæggerne af deres tradition. And then expressing of my lama as a Kamachi LLL. Ja.
Og så siger det, mit lama er og så videre, bla bla bla. In my lama, ownership. I own my lama. I don't. De taler om det, som om de ejer deres lama, men det gør de jo ikke. I have the lama, but I can't say my lama. Then I rule over the lama. Vi kan sige, at vi har et lama, men vi kan ikke sige, at vi ejer vores lama, fordi så vil vi jo regere over lama. So these four traditions, different part to practice, but when I look at deep, what's the goal? Achieve the Buddhahood, that's all. Så de her 4 forskellige retninger, de ser lidt forskellige på det, og de praktiserer forskelligt. Men målet inden for dem alle sammen, det er at opnå Buddha-tilstanden. Det er det samme mål i alle retninger. The steps, the same, love and compassion steps. De praktiserer også alle sammen en trinvis udvikling af kærlighed og medfølelse. Ja. Synes du også, at religioner, om det er kristendom eller muslimer, egentlig også fokuserer på det samme? At man udvikler medfølelse og kærlighed? Question is, do you think that the different religions, they all have the same essence, that they focus on the development of love and compassion? Deeper essence, all religion is connect to the practicing love and compassion. Then what is disturbing? Mine is disturbing. På et dybere niveau, der fokuserer alle religioner på udvikling af kærlighed og medfølelse. Men det, der forstyrrer, det er, at man hvad skal man sige, identificerer sig med det og siger, min religion og så videre. We are Muslim. Vi er muslimer. And you are Buddhist. I er buddhister. They are Christian. Dem derovre, de er kristne. Using this, we are Muslim. You are, only this finger goes. You are Buddhist. You are this and that. Then, am I practicing religion or am I practicing my selfish ego? Så når man deler op på den måde og peger på hinanden og siger, du er det og det, og du er det og det, og jeg er det og det, praktiserer man så religion, eller praktiserer man sit selviske ego? Do you then think the different way of studying and practicing also comes from culture and different behaviors? And is that with different regions or different ways that people have been shaped by the environments? And why is it that we end up with such different forms that we can't agree to it? It's the reason for the different religions and different kind of practice. Is it because we have a different cultural background, we come from different places in the world, etc. Yes, that is kind of more suitable to the mentalities. Ja, det er fordi, at den specifikke måde, den passer bedst til, den passer bedre til mentaliteten i de pågældende områder. So, if who is following another line, even in the Tibetan Buddhism, who is following the Nyima tradition, then what I can talk about is more connect to the deeper essence. Ja. Man kan også sige, at dem, der praktiserer inden for Nyingma-traditionen, de vil se på tingene på en måde osv. Det, som Rinpoche taler om, det er den dybere essens af tingene. Not based on
how we practice this and that, and how you practice this and that, then kind of expressing the gap between. Det er ikke baseret på, at vi praktiserer sådan og sådan, og dem der, de praktiserer sådan og sådan, fordi det skaber bare større afstand. So, true Buddhism, deeper Buddhism, we are not, Buddhism word language is new. It's not the Buddhism, it's only Dharma. Ja. Så udtrykket buddhisme, det er et nyt udtryk, og det har man ikke brugt oprindeligt, men har kaldt det Dharma. So Tibetan philosophical language is Chö. Ja, det tibetanske udtryk for det, det er Chö. Then different practicing, different religious, that we call Chö Nu, and way of practicing Chö. Okay. It's kind of Okay. Så andre religioner, dem vil man tale om dem, jamen de har en anden måde at praktisere Chö på. so Muslim Chö, Christianity Ja. Chö, Ja. Buddhism Chö. Ja. This way, Judaism Chö. Ja. It's kind of connect to this middle. Ja. Then what is Chö? Chö means Chö is in connection with developing love, compassion. Så i det tibetansk-buddhistiske filosofiske sprog, der kalder man religion for Chö, så man kan sige buddhistisk Chö, kristen Chö, muslimsk Chö, jødisk Chö osv. Og Chö, essensen af det ord, det er en dybere form for kærlighed og medfølelse. By developing love and compassion, then discrimination has no place. Så når man udvikler kærlighed og medfølelse, så er der ikke plads til diskrimination. The way we developing love and compassion is kind of more it's connected to the we, small group. So the way to develop compassion. Yeah, connected. Ja, den måde man i første omgang forbinder sig med medfølelse på, det er sådan en mindre gruppe at sige, jamen os her og så videre. Us, we are. We, even though it can be in a Tibetan Buddhist society, we are the Gajupa, we are Nimapa, we are Dilupa. It's kind of a small circle. Ja. Også i Tibet, der betragter man også kun de nærmeste cirkler og siger, jamen vi er Gelupa, vi er Gajupa, vi er Nima og så videre. Then where's all the sentient beings lost? Ja. Og så er alle de levende væsener. So, why is Dharma is present? All living beings wish, connecting the wishes and free from the samsara suffering and achieve the peace and harmony. Then there are two levels. One level is free from the samsara, another level is more achieve the wisdoms. Så forsøger man at udvikle cirklen og sige, må alle levende væsener være fri for lidelse, og må alle levende væsener opnå, altså frihed for samsara og al den lidelse, der er forbundet med det, og må alle levende væsener opnå visdom. So, we know lot. Everybody knows lot.
and how much clearness we have. Vi ved en hel masse. Det gør vi alle sammen, men hvor meget klarhed har vi? Det mangler. Therefore, we have the reason to develop the clearness. Og derfor har vi god grund til at udvikle klarhed. Clearness is not on the surface. Clearness is more to the essence. Og det er ikke den form for klarhed, som bare befinder sig på overfladen. Det er en dybere form. Today we have some clearness of sun is shining, but sun always shines. There's no cloud, that's why we talk. Ja. Så i dag er vi klar over, at solen skinner. Det er fordi, der ikke er nogen skyer, men solen skinner altid. Det er bare ikke altid, vi er klar over det. Even it's raining, the sun is shining. Selvom det regner, så skinner solen. All right. So anyhow, these are the root tests, but it really goes much more deeper into the explanation. Der er den rodtekst, vi taler om en rodtekst, det er 8 vers om at transformere sindet. Og en ting er ordene, men der er en dybere essens bag ordene. So anyhow, according to what I could share with you, and I will continue to do that, but it is a little bit hard to immediately grasp the deeper essence. Så det var, hvad Rinpoche kunne dele med os i dag, og han vil fortsætte med at dele sin visdom med os, men nogle gange kan det være svært at få fat i essensen lige med det samme. So my last word today, am I the only one who want to free from the suffering? Find the answer, yes or no. Så Rinpoche, det sidste spørgsmål til os, det er vi de eneste, der ønsker frihed for lidelse? Og prøv at kigge i dig selv efter at svare. Then it says yes, then stay there, okay? If it says no answer, then wish something good for the others. Og hvis svaret det er ja, jamen så bliv i det. Og hvis svaret det er nej, så ønsk noget godt for alle de andre. I can't say more than that. Så mere kan Rinpoche ikke sige det. Thank you. Thank you.